Cutie. Yo, Gassi, that was 2 guys to 1, 2, 3. Hey. Hey, Gassi, so. Back to my GHSO and I'm a trending issue. I bet to Jano. I breaking news. Akasakasano and I'm a day episode. We bush for Cecilia Day, the airport by HSA Ghana. Cecilia Day, sitting on I who pass, so Fifi. Now I call not as I want to so be not send me Fifi. I make way. Messa de Pessie beam. My neighbor and more point say. Mean she up when she will mean she up when he be our person. Cecilia Day, and Tessa is your Pia. I do you know, acquire survival of the fittest. Now, the time Emma may I can say, and that day we can take it we are no reported free as sent member Abato Judge said, I'm Roberts. It's me abo era masse to say market can say wo I will my edija what to say daddy for a woman dija it's me I rob you broad daylight I rob you abodu to come as a report about just say nipa bako afemu ashre nenkwa na report no emu no just say robbery no e sha say e wo alaba bia e friend alaba e wo kumase I go firm wa DBP Dr. Mensa bia what is a KDT Central Market and to call Amrobi issue akoso home na bisa form one more a dread for one not say will be a baby ability akọ share not say with me a journey so to nana air no random shoot square that's a woman to so pepe baby a febia baby a should be and one baby and 14 na abobani be at the account now according to report I say any video him as say abeto Janet say murdered for one shops no dey do na dey wo musika wo mo kan nya no ya ji edi efio mutima te say aban before entimi anya hwe ensimu kwa say police for crampo nya available we see no emunimta form yen share say na video no ezifa etie na yen brasisia na se na me kire mu kan no ntimu say sesia dey dey the ekeka ko the ekeka ko the boni animu sa because say bet na o my Ghana mu na de bia da amrobi cases ko na ko so say the ohun crampo ayesenka wo mu nya say broad daylight the heading about before we around security tight tie go bra be bia wo mo be chi na say bibi betiment ato yen ama ye dwumedie say amrobi ne etimi enko so ye ma ye amu ye be ye do beto nsa yem say no otumu say ebi ni wo mu so biem wo mu ni ehun bia biem wo mu ni esuro bia de wo sorry ya so mo ko deep on no wo ma for mu ntu o mo to say wo mo bom ho no mo ko no ma ko ditu a wo mo anu eche because how say eye kedetia edwakesie mu ahomban bo adwumeko bi enu amata say am Roberts for it me tina moto so et bi dia ko chi eye market nu from Alakba ko eye friend Dr. Mensa et mi agigi edwadifo sika amedwadifo ehun kese abom so amata say wo bia baby e di theater wo bi enu a eye bambofo bi enu a otimi LC wo mo ekwanendre ya so na eye sam potem ho no ma na ye sakopo ye penipa businessman bi to obi a we bi enu filling station bra wo bompa ye laji bi obo ne mpa ye ko bodi to eku na te se ensem no eya ko ye hu mase de na nse cases a ye tie fo ye anobi cases eya yem hihye dodo eya yem hihye dodo akwesa police for edwumedi abo ahomba go ko edwumedi no wo mu nheda eni bi e wo sa na ba ne se enrobi etimi koso ewia kete e wo pete mu market
edwa mu a tese nipa edi dwa wo ho 99 banko for ewe hefa sesi ade de enya political ye nye NDC ni MPP ewo ntemo ye ho banko nsem je ye fa nye politics bre eso se eye aban wo mo bo ban ewo man mu o me sorry no make nya because case is not becoming too much sesi akra wo sorry afi wo pe kura pie fifia na akoya ye hihye wo ko kwan so si ebe bo tuo si ebe o de hunnim sesi aye hihye edaga na fo so dodo edaga na fo so dodo sesi ohun ewo man mu ene ni ya ti se wa ha ya bobi to wa ha ochina ya bobi to wa ha ene amro be afo edna ma tese bi enkoa ene ekoso se ejuma na edi wo krapa emenya sure se ese enko de bonus because edi a ye wo Bible efo ewo man mu tese da bi ada no Ghana for ye taxes are ye chama ban no mu abi na yi edi chom kan ti say ye wo mu wo ho na ye be ko ye market ye be ko didwa na edwadie mu no a amro be so abeto a che ye so na sika na wo didwa no ye be tie fi wo nsem anase wo be nante kwa wo be ko baby ni ye be share o kwase na bo to sa na ekunkwa ende ye na se enye yo ene se 90 ase enye be na che se part se de akika ko ide each man for himself se si ano wa na wo Bible no ekra se wo kwa se wo be fe bia hye ho se wo be because the ekka ko bia so bia no a wo be pene se ne sweat ne japade ono ankasa ni wo bri ni mojani ene ne sike bi no wo bi mfi baby enfa everything wo bi embeji free so na bia so onsa nyene nkwa infinity wo bia no a sa de ene ni jesem enu ntia ho be hia pa se si ada aban be ni akọ ahomban boko no say motivation bi na say reinforcement bi no be ye our police system ni mu and as security agencies ni mu dia wo mu sha senye because how can say a whole market kejetia market bete mu say na am Robert ewiakete wo mutimi ebora wo eji edwedifo sike from sem ede ye hihye eto wo so de ekeka koi de enye baku say na ebusuafo se na mechanical no report no eche se nipa bako a ton spare parts ne de etuo eka no fuseni wentimi enyina no amata se wa hire ne nkwa ya na biensa so wo mo eka no otu aboba ne bi eka wo mo no wo mo so ya rasho mo akọ hospital ate se wo mo eje ayarehwe na ensem way ye be di eche sa ohumba mboko a police for ebe investigation ye be cha confirm we na say ye be cha to ne as previous cases no ebutia for the be echire bia no ye be so mo ewo ye fidie yi eso na ama owusa me di be si ase me di esi no wajo twa no bomodia never so me ewo ye comment section na bia mu so no share video we emado for ebutia for bibia obe bia no so emfa ni endi ensem ni echi ebi na me kanesa no ye wo Instagram ene ye Twitter handles @TumaGH_ ne biem si Facebook @TumaGH me be si anyame ya doma ye be say edi eshapi makram fiti ani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe